Bagaimana keabsahan ijazah ini? Ini yang kami tanyakan, cuman ini. Dan beliau kemarin kami buat audiensi, beliau mengatakan ada surat izin dari sana. Kami minta hari ini surat izin. Jika memang ada, berikan, kami akan pergi. Surat izin apa tuh? Surat izin bahwasanya boleh menjabat di sini. Dari sana, dari Stein Syekh Abdurrahman Siddiq Bandar itu. Ketua ada di sini.